मार्च महिना अन्तिम शनिबार नेकगु हली नेवा नि विश्व नेवा दिवस हंगदु वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेशन आह्वाने तेदस मार्च महिना अन्तिम शनिबार हली नेवा दि हनेगु निर्णय कथा शनिबार नेकगु हली नेवा दि तिथि ज्याजो याना हंगुखा नेवा साहित्य कला व संस्कृति या सम्मान लिसे उकिया महत्व या त अन्तर्राष्ट्रियकरण यागु उद्देश्य जना वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेशन ठुगु दिवस तेदस हनावै चंगुखा दिवस याचोले शनिबार वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेशन या केन्द्रीय कमिटी भर्चुअल माध्यम विश्व कविता सम्मेलन या नापाङ्गु बोया ज्याजो यागुदु पेवा तकै शनिबार न्यागु कविता सम्मेलन या ज्याजो या नापाङ्गु बोय नेपाल दिसे अमेरिका बेलायते ट्रोफी कवितेश कविता बुङ्गुखा बाचन जुगो कविता तेगु समीक्षा प्रज्ञा प्रतिष्ठानीय पूर्व प्राज्ञ लक्ष्मी माली याना दिगु खा ज्याजोले वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेशन या केन्द्रीय नायक संयुक्त श्रेष्ठ कविता सम्मेलन या कजी प्रतिसरा सामी वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेशन या नुकु समन्त श्री रत्न बस्राचार्य पत्रकार सिल्भिया राजोपाध्याय लगायत नवारा दिगु खा नेवा दबु यगसाले नेपाल भाषा अलि नेपाल भाषा चिनाका मुज्या वर्ल्ड नेपाल भाषा पोइट्री मिट 1144 का चाहिँ दिस सो गु चाहिँ कोसा गइसना चाहिँ नापाङ्गुति ख पेन्नु तक चाहिँ शनिबारपति कन्छ ज्याजो यही दासा अनि कया चाहिँ नेपाल भाषा या चिनाको चोनी पिन्त छन दिस जसको सियान्सना छिको सीएसयूजी दिस पोस्टर हैन नागला पिकादन 60 जन सो हैन अप चाहिँ जसको हने बगति साहित्य चाहिँ रुचिता दिपिजी चाहिँ चिनाको मिटिङ छन चाहिँ खाना छ जसको सियान्सना यो ज्याजो दक्क सुथालामा नेपाल भाषा चले छिकिङ योगदान हामीले चाहिँ तथ्य चाहिँ मधिक न्यावन छैन छिकिङ योगदानलाई हलिने दबु पाखे सकल नेपाली पाखे चाहिँ आना थप यो चाहिँ सुधार चुनाव तथ्य चाहिँ मधिक ज्यान दिस छौमा भाइ लागि अथे वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेशन हली नेवा मेन सार्वजनिक यागु खा सगरमाथा संसार यागसु अथे दिवस याचोले वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेशन नेपाल च्याप्टर यला लाकुली सम्मान ज्याजो याकुतो नेपाल च्याप्टर या अध्यक्ष सुरेन्द्र भक्त श्रेष्ठ सभानायक श्री जुग ज्याजोले वरिष्ठ भाषासेवी राजा साक्य साहित्यकार प्राध्यापक सुवर्ण साक्य वरिष्ठ चित्रकार किरण बानन्द शारीरिक सुगत धन्य काशमी महेश्वर महर्जन पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ध्रुव बहादुर प्रधान डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठ व्यवसायी सुशान्त कर्माचार्य होटल व्यवसाय अझै स्थापित वरिष्ठ इतिहासविद योगेन्द्रमान श्रेष्ठ निर्देशक पवन जोशी मिहालमी निशा देसार कलाकार पिन्तुना जोशी लिसे वरिष्ठ पत्रकार सुरेश किरण बानन्द यादव सम्मान यागुखा
थागो खुदी चुया है अले हली नेवा दबुना मंगसे मंगा चंगो छुरगा राबले चाहिँ विश्व जीपे न्याथाय चोसा तबिना जी नेवा विश्व जीपे न्याथाय चोना चोसाना जी नेवा अले चाहिँ छुगा राबले चाहिँ विभिन्न कारणवश नापा लासा व्यापार हुने उद्देश्य कया सरकारी उपबाध्यता कारण पिने हुने मापी लासा हुने हो अननिस्वा देशमा पिने हुना चाहिँ छरासा अनि मापी जी नेवा त यो कोहेटु तपले हुने गुडगा थाई मगला आउ या नु ढंगमा चाहिँ विदेश हुनाना जीवन हाने मागो अवस्था दो ए जीवले चाहिँ छुगा राबले चाहिँ सोनगले चपी नेवा त व पिनि चपी नेवा त ढगा ढेठे जो खण्डे चंगु ख थो ग्याप यता चिरा या निम्ति ठौ थवे जी नेवा ढगा मयागो निम्ति मन सत्यका यंकेको निम्ति चाहिँ छुगा राबले अथवा चिवो जो थो चाहिँ मोबाइल यो चाहिँ आविष्कार दिनुले थो फुक्क सम्भावना दया होला ग्लोबली चीज चाहिँ संसार चिरा दिया हुना सक्ने छदा चुना भनेको सम्भावना चाहिँ दया होला व कारणेना थौ या खुड नेवा चाहिँ छरास बेलायते जी डायस्पोरा नेवा त ठाठसैपी मुना चाहिँ छरास थो संगठन चाहिँ देखेको चाहिँ कुटा जुला र केही निम्ति चाहिँ संस्थापक हिसाब सुरी चाहिँ छरास त्रिवन तुलादर दयारत्न सके पनि कुटा व अले बेलायते चपी अमेरिका चपी ठाठसे चपी अस्ट्रेलिया चपी सक्ने जना चाहिँ बेलायते गु सुने गुजा जुलक जी छटानी त ख जी स तो हली नेवा डबु पाके तो हली नेवा दी मानेन चनो ठौ जी नेर डट जी स टुके युपति बिगट्यु खला खसा जी स हली नेवा दिवस दिया जी स सन 2018 नेपालले ग्लोबल कन्फरेन्स दिया चाहिँ जी स याना तो जीवपति चाहिँ हली नेवा दिवस सूर्यानु ख उबले जी स सोनु टक जी स नेपा बैंकेते उबले जी स छौ गोस्ती याना जी स हली नेवा दिवस सूर्यानु ख तर 2018 ला सूर्याना तर ठुके यो परिकल्पना सुनायन्दिले हामीले आज थनख नेटेने 2016 बाल्टिमोरे हली नेवा डबुया निकोगु कन्भेन्सन जुइले बाल्टिमोरिया सिजन श्रेष्ठ ज्यू नायो जुबले वेकन तो हली नेवा दिवस सौ छी नेवा देव दिवस थये दिवस माने मारे परिकल्पना यन्दिउनी थौ वेकयो परिकल्पना छिसा थौ तो नेकोगु हली नेवा दिवस माने चनु जया वेकैले छका थन्छोपी सकल छिन ताली बजाइना छिसा वेकै त हली न्याङको वेकयो परिकल्पना छि त कटो न्याका चनु त हेबडी छिसा आवाज छौ चाहिँ तको ठासे छेउबडी छिसा तो थौ थो ठासमा छिसा आवाज न्याङचना सिद्धिदै हो सस्द्य सेवायासा बुद्धिदै हो नसद्य सेवायासा हिसिदै हो पिन्द्य सेवायासा फुर्तिदै हो छुद्य सेवायासा छुद्य सेवायासा न्याभ्यास शान्ति हो सिकिम फुट गोपालै सिकिम फुट सिकिम फुट गोविन्दै सिकिम फुट रामदै सिकिम फुट किन्दै सिक तत्त्व पुज्दै नमस्ते थरो भ्यारे सक्छ यही दन सिकयो सिकिन सिकयो अथे ज्याजोले वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन अध्यक्ष दयारत्न साक्य छयादिगु नेवार लोजे म्याट्रेस व हली नेवा स्मारिकाइन विमोचन जुगु खा
अथे नेकगु हलि नेवा निया छोले नेपाल दुनी व नेपाल पिने दुगु नेवा तेगु थिथि संघ संस्थान थिथि ज्याजो यागु ख भेवला भवनया भाजो न भेवला भेलु